Your form was on my memoir and Pesua. Such a what dear Christus and Panidi, na Unyame Ebetrao. On Concron, Ayo Yame, Unimadi. Name Papa, Habidi, Serati. Now, Coach Samuel Puadu, Emma House of Folk, or in Sambi Etujan, Bufuye Pa, Naisha videos. What was the problem? No, they didn't struggle. It's because of the officiating. I didn't talk about officiating, but this time around, I hammered that area. Why can a referee take such a penalty? Hytvgh Entertainment. Such a what dear Christus and Panidi, na Unyame Ebetrao. On Concron, Ayo Yame, Unimadi. Name Papa, Habidi, Serati. Now, Coach Samuel Puadu, Emma House of Folk, or in Sambi Etujan, Bufuye Pa, Naisha videos. What was the problem? No, they didn't struggle. It's because of the officiating. I didn't talk about officiating, but this time around, I hammered that area. Why can a referee take such a penalty? Hytvgh Entertainment never dies. Right, I was for Mobibia, Ajo, Emma Quaba, Edeba, Trick, Matman, Trick, Hytvgh. So I was young, Ebrana soon said, yeah, the Hytvgh, Chuman and Chandy Jim Comacho, assistant near the bro fitting a Juada, and the copy if you had that any Marabiano, yeah, the Ebro. Now, Jumadi and Yumako Masoya Sanamia, did Jumadi bro, the piano, a Yorke estate, Wamansa say for pa, Sa Opa Sasia Brante. Na nyamya wa dom no ato nsam kakra na pass as de du djuma binum Yorke state na betimi abo esan se ho no nya kopie mu pe ade bia e brother say asase ho twema mentwe ma so twe ni ade no enya dia ye be ma kwan e ma sa ne nyina timi aba so de ma ukonya asase alanga de fo ni ade na aye dadwen e da so se ekoba ne sa na ukotu sika to agu enti nyame be ya dom na Yorke state enya ba be piemu de bibia etimi akokama e de ama so wo penchire mu bia na 0243 708 485 0243 708 485 Adams boutique omuna ekura yemu anso ma yenta de pa ahye se ugbewu si aba be gina TV so anasi aba phone so na o share wo Facebook and YouTube da bia na yatade e share no eye wo fa na eye Adams boutique o madawroma e na o matimi asiesie yen ema enema ya kama de amayen se uye event organizer uye movie director ena afi so wo ba be ware amepacho ba bia obenya costume papa wedding gown papa nana wo ba be bodwa obedi wa fashion ba bia obenya ntoma papa kwa wo baba sui entade no damufua damusronko wonko awo de no mehu se chema wo ye guy se mo ba ni fili ma be ma ni fili ma oku aninyi mo ba ni so aninyi pe entoma papa entade pa bi na fa mo ba no ubu so yes obedo wa kire se de odo we kram kai bi o tie kire ma hu no se ni en fa nkoko entiza de best fo nyinyi kwame osu nanatino di achim president afi yense ensamna na atwuma mentwe ewo enchichemu miensa ni nchichemu edikanie eno doctor mame fedro ma wo hono ma na amanfo complain omso mo network enye adwuma na ntimi tutu battery the phone born samsa ne ade a yese sa de manyira nke yetwam kabia na mehu die nti a ya no bi phone wo de aba asase we se so ni krom ga ne efia ha eti ehu papa na nyame adom media duraba so phone network hawa mesrew so waso jafa ya phone tum network na bennan ebia na empumpunya bi na esisim bennan ne aye bibia kama phone nya hwe waso gas fa phone to gas no so menhia yesay na bibia be fine network no wo de yakwa wo say yes edam pa
ɛno yɛ nifa edikan afei yɛnkɔ ɛfɛ tɔsumi no ɛnɛ nkɔmɔ wɔ hɔ paa o yanom a yɛ connection de ma me yɛ kɔ aburukyire no ɛnɛ yi obi anya asɛm ɛde aba na akyem president matana sese deɛ me ba betumi na esi asɛm no so aka na fekɔ abrante bi announce wani da so pɛ so otu kwan connection man bi so ɔbɛboa o ama sese a wasase etu eska no bi nya botere na tie bi na obi ye bibi ahwi obi tirim na mo abetena ha ensam ne dɔɔso menka emfa ma me mama bedwafo akwaba chama mo akwaba mboboko de eme adu bibi akọ obo Nana na mboboko nyame adu mehu ye de ba ye ni nyina ni se papa we oti oyi oye connection man kofu mo kwabruchi enti mi so mi wo hona o bikacha mi se onu betimi ama me connection ama me di akọ abruchi na me si yo enti me de koko won adwuma na me ye na me pe akwentu akọ Ghana yedi abrochire yefo ti me pe abrochire akọ Ghana yedi na me call papa we oti we me call no na me ka tell say me person me call abrochi no see enya problem the yan say me versi cambra ana me see you na me bizan say sikasa na me fambra no say me mano 50,000 na yeah 500 million. Udi matino. Di mano. I don't know about 500 million. Na mi si yo Mathias ye mi di mano. Ini ana mi koton mi koko. Mi tu koko na mi koton ye. Na mi ma papa we 100 million. It now account 400 million. It was next 2 weeks. Wa go ya passport amami. Na me meti ase na me dey call. Afi ma onye passport ni mami. Who friend ene o si aka 100 million na me dey be san so. Na me dey 100 million no e ma no. It is akoya 200 million. Ti mama no 200 million. Afi me friend on fa over ma koni fie me kwa na msing me pe me visa na asi o koyama me na midi akwabruchi na me ni kasa o tutu na adwuma mi se mi ntwen na ono onim nkofo a odi on akọ abruchi na me say na wo kasa me say minim nkofo a odi on akọ abruchi mi fa me hu ben mimi de ni say family misika no e ma me de ntia me gi misika ni say me hwa wo azan wo azan because wo kwabochi nuanum a moti okra obi ase wo kwabochi da nuanum kra wo fa obi kwabochi ba wo so ye connection ma nkofo nti ni nyina ni say me hu say visa no e ya lo no ye on fa me kwabochi e misika na wade di nti me pen ni tutu ne no a on fa misika ma me nyesa mebo ni dia ayere ne o ma be so na ga ko me pesa me ko Germany abusia na de ayere pa yesi yepe nene ensaka chama ma kwa ba mejo so minya na onye passport onye visa on kwabru chiri na wo dada man for sa on se agbabo na ye wo mu no obi enu obeka Joseph wasem pakọ no wada okay and I said because French say me bi da anka obi recommend me man e man embassy wo
opeso oyebi wati ase nti media metimo na me wo baby na me nya call because me yema microphone ebrimom tu akwan because see am no kasa mo client base 20 emu 10 over America emu 5 for Canada wati ase na 3 so Germany so kan na no opeso tu kan ko Germany no Germany there me ye ema microphone eko me ameti akampo me koba nti se me koba dia dan mi se wo so timi ene unya trust bi o mi mu na mi so okay no problem ti ye be share appointment ti later ye be kasa ti later no mi say bro or the call or the how am I doing because me a businessman me busy pa nti wo frame ya na me share o say o enenu ana so china ye be share ni di nkoma also e wo tiri mi say sa time no e be share because I work with time but that time I offer me na me so me obi so ejuma man what you say nti me shadow on say me ni be share no me ni ko share o Kimpiski and a transactive business am chen so at the end e be no obe hia ni o particulars be bright me say also mo ko share o ka che me say mi share hotel hotel Kimpiski hotel professor what's it yeah professor what's me? What's me? Afanya betre. Obi answer. My goodness. Chema go be transfer. Nti aba nsa mini option na hon na mostly no me am business meetings na de nti onu lu ko duro na nwundro we na omo frame so obi aba mechi no so omo man interest na me ba ti etina se ne bon komo oni megusua nti woni megusua wonya trust wo mu na ade a process what you say it take time because sometimes no who apply for visa na a check and send on sabeka and sakra be ma call in for interviews ni no manuma ti visa so passport also only passport or birth set only birth set ni na a process I'm just a sign here say only sign no way in India and ni na be file with your passport no visa ni no money na ba ko see 50,000 no so scary and your problem because it was kind of 500 million 50k yes said the abobi obi machine I say 500 I say your problem because ni ko aso so person ko han ni ko na okay you have no problem that's just so 10,000 that is in Canada 100 million nam cost 30 process but your business in some kind of website in some kind of passport birth set what the baby fake birth set fake I nya betre mi be dawa birth set we yalo we me bodia mi pabo ti bia bi famisi kamami openi mi pabo ti bia bi famisi kamami birth set wo ye ma mi no birth set papa bi wo ye na we ye de hu say mi di kwachano etia ya di fami ye wo fa kwabuta mensa di o di ba ye kukua mensa mi di kukua mensa mi di kukua mensa u friend anopa mi ba me fro back no wakati no wasan afro sani 300 cities mi fato we the den of this garneto mi na si mi ko Germany di afi mi go bi fa misi kama me be set wo ya bi di kukua mi di kukua mensa mi di kukua mensa na kwa bota de na be na kukua oh we got on say me car for my chassis me yama ko for we bring okay na nipa we bring so apply for birth set all right and that day crop up a birth set in the condition say me na me the brain na and na me the coil me boys ni bi and na me the small so mo ye den mo fa birth set ne passport in command say
Nidino and you're correct. I will birth set in the passport in India correct. What I know also. The passport what the mommy midibum but birth sets when you midi passport what the mommy country no Germany Michaina Lome Togo Lome passport country Lome Togo what's that passport in your baby? I try nationality. Family, mami. You want in kind here. One minimum. But every bama wako KUST. Wako KST. Wako KUST. Who can minimum? Me bani try. Country no. Lome Togo. Five hundred million Togo. Togo can get 200 cities. Family, nationality. Ghana. Ghana. It's Misabe Ghana. Baby, passport on the and don't say now particular to passport to which country? Lome, Togo. Me, I don't. And I'm visa na dia man na say passport. Me copy Traveling passport. Family kama mi. You are the buy any visa na say me ko abrochi bi. Family kama mi. Me person humanity as is scanner na be process no kra. Me fam. Or say o balance me can. Me balance o. Visa na kana. Me balance trisu. Because o me 10,000. What pampa so? 10,000 no eno na me dey passport. Me dey birth cert. Me dey some documents we are and no process 10,000 year passport need document. We birth cert 10,000 there say. And I mean can say e can process no so when you birth cert stages. Who buy me send no birth cert, ma send no traveling passport no. And no also na me dey process na. Ni print ticket you know woman. So and I 50,000 BPR package. Yes, or call baby a reservation of a Dani. Baby, or Dani, I will be Kodalome. Hey, who are for me Kodalome? Lome. Coming from body acid. Me Kodalome. Why a passport to which country? Togo, capital, Lome. Nyami Chiawaka. To Lome, Togo. Passport. No, me could be family. And now maybe I didn't because Papa no the original be say passport and the ability. And I meet me who says visa no na there because passport there. Though and only who I want to be to come, but won't grab visa. So to me go. And now visa so soon I bet Yatro or maybe Ujeni now who can also. Yatro passport also. Passport they mean say nationality. Say be away Ghana ya Enti passport no any actual a country Togo. Mimpe ni tutu na wangaza we deni. Me ya Dakati mi. Offering you. Dakati offering. Dakati offering. No. That's the group who say assistant. Obu ho ye. I was saying me. Papa, entina dia sambada nya sabetrو. Jimi si kama me. Mi pa abuchi bia ko. Ya betre. Ma hwafo person mo so ti asam na ye kan asem. Ya bibi say nationality na assistant. Oh, ethnic group ni Afra. Enti obi atimi aye. Germany yellow me. Capital. Enye ho no wasam kra na America. Mimi bisa say ya ha no bi say no. E say obi timi ya igbeni enso no ofiri achim dan. Enso ya igbeni pure. I say o hwe ni chipa dia anka ofiri ebia mi free bibila. Ayeka. And the German.
So far, I was there, Bridget, no copy into the Sika. Me, yes, also on copy, man. Sikano Minion in Fama. Magic. Because, First and foremost, Sikani Binam, the passports. And it was I wasn't booking in advance. Me try in advance for reservations. The attention me producer and me akasana and say said ya beya ya hwefo nyina be hu evidence na bibia so ebeda ho clear e wo TV so ntino ye de passport no mo ye no oyama no nyame adom e kira ye de nyina beba aba abekire na obi ehunu ye pesa asam na nimu da ho fine mo obi ehunu asam no krepa why na ka no kre e na why na e twatro se me ye passport na metwa yama me visa na me dia ko Germany na se Germany ntimi da ne lome Togo dia ene na se ano aye den e se papa se on kwa bruchire bi o penisika na prekwa 50,000 Ghana cedis 500 million 500 what you are 10,000 million. what you are 10,000 koko na we 10,000 na we koko abusia ebre ne ba ma yakwan me yedi asi ha na nyame ya adom a kina no ya de evidence ahodo a esefata nyina ye de aba ni aba be kire mu obi anso anyakwan ahwe bi na nso o comment bia wo de fa ho no o de aba na nsa na mejo mo akono obi a final words na ye de aso dwumadi ne so na nyame adom a ye ne omo be kasa wa kire na ye so obi abose nyame adom a chan de ye de evidence nyina ebeba betu dwa mo obi anso atimi ahwe bi no ho de o ka no kana chama ansa ne yankokra no o final words Me final version is papa no serious. Because say only me bush only me be amete na me process bi am. Ade every 1 week boy o. No what time me say me the passport me the way dwan me the sika dwan. Na nka obit me tua be otua ni sika be 100 million 500 million. Now what 6 months can visa. With the 1 week pen all that time. We intro book. We would call Germany. No man the time. Or me man time duration. The catches will probably in a month or 2, 3 days. And some make a baby and like the walk. It's random so yes. It's I don't know what that time is. Oh my men down. All right, Chamai. What would be share papa we free bimbila. Me free bimbila. Coco, my Coco 25 years. Sika kakra, mitakana, mi diamant. Sika. Nyasa me me kwa ye diamu bro. Bosumia ye diamu bro. Bosumia ye diamu bro. Me sika. Baby, that's can answer because obo me bia be ye de bet you. Me fam. Me tell bosumia ye diamu bro. Abuzabo wenum nyina ye Ghana this year omo kosa ahohiehie te se bi mu na ye omo de abedan na yenso yetimi asi eho enkwanya omo aso asoro ye de dwumadi ne brew Yorke state se jo mo adawro ma nanka ye kosidan ya yakoto yankase asase na yesi no ukotu foundation na langas waba omba bagiska yesi de igimfi usidan na si yimfi o boss wa bossing fee who painting fee sa so na akoto ties atase fee kosi na ekosi epono no so a epono sin fee te bibia wo be oda no bia omo juice na eno na wan hwe no wani so tan wa be dwane agya edan ne ho na wasase aka osika nyina aye kwa ana asase so ne bo enafom sa na so nyame adom ema Yorke state adawrment se sa how near Benedini Yinano, a free and metri so. Fred 0243 708 485 0243 708 485. Adams Boutique.
almost an Asian Tadia. So open Tadia to be used to name where the near the Adidia, and then patron that when each Abdul's boutique combating your wall. Tadia, your shady a bet a set na effata war, not yet the amount war, never be a aquacama the amount. 0243 708 485 0243 708 485. Sarabov Hotel. Eye ahohoje bia abepiem e wo kaso anyanya no kwantempon so ba bia ye beko weekends ye ba kwa giani na ye beda juju ye ho wanya hoho enei hotel baby wo ho beko no e ho nyesi CCTV camera screen ni ho ebi bubo ho so anya adwuma aduane so a wo beko akodi reception ho beko so na nchi entwem empa beko akoda so nsonkron so age so aye so se ma eso de asa oba boni aka so enye nika enti we de mesrawo sa wo pa ba bia unya hoho na de ne koja ne to ha wasum badwo security ye tight ensu papa ensa papa empa papa sa wo no yere kura na ekọ na sa wo no dofo na ekọ na sa wo de ne to empa ne so a wo bonsam hallelujah miensa wo tena empa ne so atim say yes say empabiche na minyini say empabi mpo betimi ache no heaven and papa free heaven na diaba sarabo hotel wo yire oba no wo so atim say yes obefro bi wura pempa papa na da so mo oba na nyina ni are say men confirm patent bia anya isese sade ni nyina twem ti sa aga no obija bibia be free nsem pempa papa na da so na sarabo hotel ho na wo kwa obetimi nya papa no ada so je number no enjiremo wo bia no be body echem de 0243 0242 kafra 0242 22 22 92 0242 22 22 92 enyuma ko ya dawroma e no mo so ya sene me de twe ma mentwe e de bro the producers enso nyina e wo fie ha Eric Obuo na boye chidom ko pepe nsam no ne ba biara empanifo e so kwatwetwe omode omoba ya omo so ede omanimonyam ebeta adwumade na chinde omo nsam betu ya hwefo anima eze the producer ye ho adwuma yie pa ko nsam no mu dobo suko na nokure wo mbia no so atimi apie nto atena de tewa so di na bete nsam akase pa yeso asui okama for Clement ede anwumire no nsia akan kase no Ghana de pensem ni mu hwam ode ebebro ye firi wo penso tirimude na tirimude enso betena se ensam wo ho Ghana ensam apio ade chene ante asam foforo na cha sade anche ne nyina no condemn to gigrebu yenu yenyina nu batutu yenyina nso yewu dun de no bi ewu that is yenyina ewu abom enti nonso hyade nso nonso anwumire nonso ye tirimude betena se na ode ensam wo ho Jumadi nso aba beto so abusuafo aha na berebe makwa me edi jumadi nyina se midin ene his excellency nana Kwame Owusu nana Tino di achim president nyame adoma echina same time yabesaba Hytvgh, entertainment never dies.